Salibonani linjani? Salibonani ihlobo zami. Ngithemba likahle lapha elikhona. Yimi owenu. Ngithemba liphathwa imisebenzi laba sesemsebenzini okwamanje. Sengilesikhathi ngingangeni lapha ngitheke ngingene bakithi. Esixoxe nje kancane. Ngiyananzelela sibili ukuthi kulobunzima sibili obukhona phakathi kwethu, especially thina abantu abansundu. Into le kuthiwa i-social media le siyithatha ngenye indlela. Ngiyananzelela sibili uyathola ukuthi abantu bayakhuluma ezinye izinto ongeke wava believe ukuthi into ekhulunywa ngumuntu, umuntu olengqondo, umuntu olobuntu. You understand? Uyathola ukuthi abantu ku-social media, especially ku-keyboard la, uyathola ukuthi umuntu uyashaya i-keyboard kala akanaki lutho. And uyathola ukuthi abantu abankhona mostly abayenza into ezinjengalezo ngabantu abasebenzisa amagama angayisiwo amagama abo, and abafaki le picture kumbe any video, bayathayipha nje ama-comment uze umuntu ekhuluma ngenye indlela. Ngiyanikeza i-example. Kulo mfana othiwa ngo-DJ Ola, last week emavikeni lamadlule angikwazi ukuthi nini exactly, wafaka some sort of lokhu ukuthi yena ngombono wakhe ucabanga ukuthi abanye abantu abakakhulu abakhaya abangazi ezinye indimi, abangazi amanye ama-languages. Soze ngimention i-language exactly njengokwakuyenza ukuthi wathi khona yena ngombono wakhe labanye abantu abangakwazi ukukhuluma amanye ama-languages, laba bantu kumele kuzamele ukuthi beforce. Abantu bameqele entanyeni wena, ayikhona ukudlala. Yikho lapho engikhuluma ngakhona ngendaba ze-keyboard. I-keyboard le makasiyinanzelele i-keyboard, ngoba i-keyboard iza kuyenga ukuthi wena you can say whatever, but into ongasoze ukwazi ukuyimela live omunye umuntu sekuthole lutho ngubani okhuluma kubi kanjena. You understand? Sibe sesihamba kulokhuzeni ka DJ Ola, zaqala ngithinta lami ngombono wami. Ngiyaqala ngithinta lami ngombono wami ukuthi mina ngicabangani ukuthi xa uthi abantu kuzamele ukuthi beforce ama-language bezwe. Wapha i-example wathi uyathola ukuthi umuntu uyasuka eMaswingo. I-example azange ngithi eMaswingo, maybe sithi eMaswingo, alright, usuke eMtari ayefika ePlumtree, esekhona ngale sefidinga ukuthi abantu basePlumtree bamkhulumise ngolimi lwakhe kumbe sokukhulunyiswana ngesikhiwa. Wayetshole ukuthi bakhona abanye abantu abangakwazi ukukhuluma isikhiwa, labo bantu bekhulume lawe bethini, especially ngikunikeze i-example yomuntu ophiwe umsebenzi we-government. Umsebenzi ophiwe umsebenzi we-government. Umsebenzi we-government uyaphiwa umuntu ngani nge-merit nje. I suppose ukuthi uphiwe umuntu ngokuthi uyawudeserve lowo msebenzi. You understand? On merit, right? Angiboni kule nkinga ukuthi umuntu ukuthi ku-raise i-issue ukuthi akakhulumi language. Kodwa but laba bantu ozabe siyakibo wona if kuyikuthi wena labo bantu babona njengabantu njengawe wena, yamele ukuthi kunanzelela ukuthi labo bantu lowo muntu elimhambisa khona ngale uzakwazi ukukhuluma labo yini labo bantu. You understand? I-problem eyayikhona eyayirezwa
ngu-DJ Ola. Ambona ukuthi wenza into ewrong kakhulu. Maybe indlela i-language yakhe wayisebenzisa ngayo. Ngabe watshintsha i-language maybe wathi kumele ukuthi kube compulsory ukuthi ama-main languages ekhulunywe ngumuntu wonke waseZimbabwe. It's a good idea ukuthi kwenzakele njalo ngoba kuyakhipha le into yokuthi kuthiwe umuntu sengihanyiswe endaweni mina lapha engakwazi i-language yakhona sithi yimi sengihanjwe khona ngale sengifika angisakwazi ukucommunicate lalabo abantu abakuleyo ndawo. What do you expect? Lo muntu kumele ukuthi udeliver i-service kulabo bantu. How are they going to communicate with you? Kule point enkulu ereyizwa ngu-DJ Ola. Bese sithi maybe i-language oyisebenzisileyo ekade inyama ngakuhle. Bese izokuthi laba abantu kade sebemgade sebemeqele entanyeni belaye the whole week emavikeni aladlulileyo ngokuthi utsho njalo kuma keyboard comments bona bathi labo bantu lowo muntu uyabe hanjiswa kuleyo ndawo bangazwanani laye ngokukhuluma abasazi isikhiwa abasazi isilungu. Alright, uzokhuluma labo njani? Kumele ukuthi becommunicate laye lowo muntu enjani deliver i-service kibo. Umzekeliso lo lina ma keyboard warriors lina ora ke limphendule yakho khonapho lami bakithi hlobo zami. Ngicela ukuthi laba bantu abathanda ukucomplaina too much ngendaba zokuthi umunye umuntu uthe ngumbono wakhe yanjo. Yes, you may have used you may have picked on so as if akula kuba khona abanye abantu abakuleyo ndaba akwazi ukukhuluma. You understand? Yes, bakhona, but kulabanye abangakwaziyo. Asocala I do agree labo ukuthi asocala ukuthi umuntu kakhuluma ilanguage kodwa but lo muntu nxa kumele ukuthi deliver service ebantwini kumele kuzamele ukuthi communicate labo bantu ngolimi lwabo labo bantu abalu understandayo ngoba there is no way abasazi ulimi lwakhe lithi benzeni ke labo bantu. Ake nitshele bantu bakithi xa singaba disruptive like this sizawufa sabambana nje. Sizofa sabambana nje. Sizawufa agree ukuthi kulento eright kulento erwrong. Ikuyathola ukuthi kulomunye umuntu uyama laphana efe emile ekuthini abantu abayirong ba right ngoba yena usupport umuntu ngoba ngumuntu wakibo. Akasupport umuntu ngokuthi umuntu uyenza into elungileyo, which is not right. Ongekho right zamjosi. Yikho ngitheke ngize nje ke sizoxoxa ngakho nje ihlobo zami. Lali kubona njani? Ngikho nje ngingene nje briefly ke sixoxe nje kancane ngayo le ndaba. Indaba le iyanthinta kakhulu because mina ngumuntu wabantu, you understand? Abantu bakithi I think they've been desensitized. Wakhitshwa ubuntu. Nxa ngithi abantu bakithi angitsho abantu besindebeleni kuphela, ngifuna ukuthi abantu bengunderstand. Ngithi abantu baseZimbabwe, alright, ngithi abantu baseZimbabwe. So kulokhuzwa ngokuthi wena uphuma ngayo esigabeni sangapi njani. Akuselo zwelo lo umuntu ehamba umbone ehamba lapha. Ungazange ngikhulume la ungazange ngiyenze lutho la. Ukuthi lo ngumuntu lo isidalo sikaNkulunkulu. Akusekho konke lokho because indlela abantu abakhuluma ngayo betype besenza ama comments ku Facebook, especially ku Facebook, ku social media. Ngiyake ngizibuze nje ukuthi usho nxa umuntu ezabhala into enjengale ngabanye abantu kumbe ngithi ngomunye umhlobo wabantu, mhla kuzazakala ukuthi nguye kuzothiwani ngaye. Uzokuthini? Uzokwanisa ukuma sibili phambi kwabantu esho ukuthi yimi ngikuchilo yini? Umbuzo wami hlobo zami.